Кредија британике преј 6 милиарди еврош nuk mund të ketë normë efektive interesi më të ulët se 5%. Këto janë pritjet e ekspertëve të theksuara në emisionin Biznes 21. Deri më tani nuk ka pasur detaje rreth kushteve dhe se sa para shtesë do të kthehen për normë interesi, përveç deklaratës së kryeministrit Mickovski, i cili pret që norma interesi të jetë më e ulët se 4,5% dhe asaj të zëvendës kryeministrit Nikolovski rreth 3,5%. Por njohësit paralajmërojnë, kur të mblidhen të gjitha kostot e përgjithshme të kredisë, ajo nuk do të jetë më e ulët se 5%. Најискористениот дел, кој што ќе го земеме од таа кредитна рамка, ние ќе бидеме некаде со околу 5 до 5,5%. Еве, јас шпекулирам до нивото на просечните каматни стапки на 6 милиарди, 5% колку камата, 10 години отплата, некој грес период, колку да бизнесувал. Отприлика од 60 до 100 милиони евра, зависно сега, комплетно, сега можам да шпекулирам. Годишната камата тоа би била? Не би можел сега бројки да ви кажам. Пласирањето на тие пари во Македонија носи ризик. Така да Македонија не е од рангот на Британија во ризичноста на примањето на странски средства и очигледно е дека таквиот ризик ќе биде додаден во пресметката на ефективната каматна стапка. За да формираме ефективна каматна стапка, мислам дека нема да биде под 5%. Секој еден тоа значи дека очекуваме да биде нагоре. Ekspertët paralajmërojnë të jemi të kujdesshëm me shpenzimet. Thonë se duhet të krijojmë vlerë të shtuar, rritje të BPV-s që të mund t'i kthejmë parat. Paralajmërojnë që të bëhet kujdes me borxhin publik të vendit, i cili tani është 57,7% e BPV-s, apo detyrimi është 9,6 miliardë euro. Рамката е огромна. Тоа е некаде рамката која ние ја креираме сега е близко до 45% од вкупниот капацитет на GDP ако правиме. Naumovski njoftoi se ka informacion se do të ketë edhe marrëveshje të tjera dypaleshe të këtij lloji.